Učenici završnih razreda medicinske škole u Brčkom dijelili su informativne letke kao i prezervative stanovnicima distrikta na Trgu mladih kako bi se pridružili globalnoj kampanji u podizanju svijesti o borbi protiv HIV virusa koji uzrokuje SIDA-u. Njihove aktivnosti podržale su organizacija Vermont kao i Beba više, a među sponzorima se našla i apoteka Herbafarm. Pričali smo im o prevenciji, o tome, znači sad sam rekla šta je zapravo SIDA. SIDA u stvari znači predstavlja polno prenosivu bolest koja je i dalje nažalost neizlječiva. HIV virus je izaziva, odnosno virus humane imunodeficijencije, odnosno predstavlja taj posljednji stadijum tog virusa. Znači, pošto smo mi učenici medicinske škole, željeli smo da edukujemo učenike pod nazivom, znači naša tema se zove HIV nije tabu, jer HIV, naravno i SIDA među omladinom, srednjoškolcima, osnovcima i studentima uvijek je to bila tabu tema i o tome se ne razgovara. Ove godine mogu da kažem da su srednjoškolci jako aktivni, motivisani su i uvijek su spremni da se odazovu nekoj ovakvoj aktivnosti i hvala Bog podržali su nas Vermont udruženja Biva više i apoteke Herbafarm. Nažalost, danas je kišovit dan pa ćemo pokušati koliko je našoj mogućnosti da upoznamo svijet što više možemo, a sigurno će se pričati o ovom, zahvaljujući ovim radionicama koje smo danas održali u svim srednjim školama, puno više, ne samo na današnji dan. U isto vrijeme, aktivisti organizacije Gender iz Brčkog također su dijelili propagandni materijal s ciljem podizanja svijesti o ropstvu, koje je nažalost zastupljeno i u današnjem vremenu. Kažu da su žrtve najčešće žene i djevojčice koje se na nepouzdan način odluče za rad u inostranstvu. Svjesni smo da smo svi korisnici društvenih mreža. Danas se najčešće dešava vrbavanje preko tih društvenih mreža. Osobe obično iz ekonomskih nekakvih razloga koji žele bolje uslove života odlučuju da odu negdje u inostranstvo na nekakav rad i tamo kad dođu obično se to dešava da im se uzme pasoš i onda su one prinuđene da rade bilo šta što se od njih traži, pošto bez ličnih dokumenata nemaju ni prava i obično imaju strah i nisu ni u mogućnosti da dođu do policije da bi prijavile. Pored gradskog trga, učenici medicinske škole su prezentacije o HIV virusu održali i svojim vršnjacima u ostalim srednjim školama u Brčkom. Ističu da je o zdravlju i prevenciji potrebno pričati svakoga dana, te da će i dalje nastaviti da rade na istim i sličnim projektima, sve kako bi svoja znanja i iskustva prenijeli što većem broju vršnjaka u distriktu, ali i šire.